Video koji ste sada upravo vidjeli se u noći između 4. i 5. jula 2008. godine misteriozno prikazao na SGU kanalu u Rusiji. I kao što i sami možete da pretpostavite, ovo nije bio deo redovnog programa na ovom kanalu, već je neko čiji identitet do dana današnjeg nije otkriven iskoristio priliku da te noći hakuje bezbednosne sisteme ovog kanala, menjajući mu program da umjesto njegovog sadržaja pusti ovaj video. Ljudi Cuki ovdje, dobrodošli nazad u još jedan video i kao što možete vidjeti neko vreme nije bilo klipova, ali to je bilo zato što sam imao baš puno obaveza oko fakulteta i nažalost morao sam da se fokusiram na taj deo svog života, tako da zbog toga nije bilo klipova, ali sada se vraćamo skroz regularnom radu. Sada kada sam to rekao, bez puno zadržavanja, kao i uvek želim samo da vas podsjetim da me obavezno zapratite na Instagramu, jer ćete na taj način bukvalno dobiti pozdrav kao i ekipa koja je sada na ekranu. Danas sam baš zapravo okačio neke nove slike, pa možete da pogledate, jer kao što i sami znate, moj profil je malo drugačiji od ostalih Instagram profila. A sada kada sam sve ovo rekao, ljudi, hajmo bez puno zadržavanja da se bacimo u današnji video. Da bi razumeli kako je zapravo došlo do toga da se ovaj čudan video pojavljuje na televiziji, moramo da se vratimo nekoliko godina unazad, kako bismo razumeli šta je u stvari najverovatnije inspirisalo ovog hakera da pusti i napravi ovaj video. Tačnije, vraćamo se u 2006. godinu, kada se u Americi desila jedna slična stvar, samo na malo ozbiljnijem nivou, to jest čuveni Wyoming incident. U suštini, ljudi, ovaj događaj je jako komplikovan za objašnjavanje i zbog toga se neću puno zadržavati na njemu, ali ako želite u budućnosti da vidite jedan klip posvećen samo ovom incidentu, pišite mi obavezno dole u komentarima i naravno ostavite like na ovaj video. Ukratko, ono što se dogodilo jeste zapravo i ono što se desilo u Rusiji. Tačnije, jedan nepoznati haker je uspeo da hakuje Wyoming televiziju i na njoj da pusti svoj program, koji je sadržao jedan video koji je toliko bio potresan za ljude koji su ga gledali, da je čak bilo i slučajeva gde su ljudi bukvalno završavali u bolnici zbog toga što ih je bolela glava nakon onoga što su videli. Ovaj događaj je najverovatnije inspirisao ruskog hakera da uradi sličnu stvar, što se naravno i dogodilo 2 godine kasnije. Međutim, kao što i sami možete da pretpostavite, s obzirom da je ovo ipak bila tek 2008. godina, kao i zbog činjenice da televiziju uopšte nije lako hakovati, kao ni to da ovaj haker verovatno nije imao pristup nekim baš naprednim kompjuterima, on nije mogao da upadne na neku malo poznatiju televiziju, ali je bio dovoljno pametan da upadne na kanal sgu.tv, koji u Rusiji predstavlja edukacioni kanal za decu i na prvi pogled nije nešto mnogo popularan, pa mu je verovatno zbog toga u tom periodu i bila loša zaštita. Kao što i sami znate, većina dečjih kanala funkcioniše samo preko dana, a noću se program gasi jer deca spavaju. Zbog toga većina popularnih dečjih kanala koristi noć kako bi tokom nje menjala program. Primetivši ovo, haker je odlučio da iskoristi priliku i da jedne noći, kada se najmanje nadaju, praktično infiltrira ovaj kanal i uspe da umjesto programa koje je trebao da se pusti sutradan, pusti svoj video. I tako se na SGU TV-u pojavio video koji ste vidjeli na početku ovog klipa. Na prvi pogled svi smo se mi uplašili kada smo vidjeli ovaj video, čak i vi koji mi sada u komentarima pišete da video nije strašan, morate da priznate da je itekako creepy. I iako on deluje kao nešto što će vas juriti kroz vaše najgore noćne more, poruka koju ovaj video zapravo nosi iza sebe je zaista iznenađujuća. I iskreno, ja kada sam istraživao ovome, mislio sam da čitam neki loši prevod ili neki troll. Međutim, ovo što ću vam sada prevesti je zapravo ono što pišu u ovoj poruci. Tako da, hajmo odmah da se bacimo u dešifrovanje onoga što je ovaj haker želeo da nam kaže. Prva stvar koju možemo vidjeti u ovom videu pojavljuje se samo na par sekundi, dovoljno da je većina ni ne primeti, ali ako ga zaustavite u pravom trenutku, vidjet ćete jednu poruku koja prevedena sa ruskog znači nemoj da se plašiš. Poprilično ironično za početak ovog videa, zar ne? Nakon toga se na ekranu pojavljuje crni zec, čije značenje do dana današnjeg još uvijek nije prevedeno, kao ni značenje trougla koji se ubrzo nakon njega pojavljuje pored. Pretpostavka je da se ovdje radi o nekoj vrsti rebusa, ali nažalost njegovo rešenje još uvijek nije otkriveno. Dalje se na ekranu pojavljuje ogromna poruka sa dosta ruskog jezika, ali u suštini njeno značenje je jako prosto. Prva rečenica što piše znači
znači sljedeće, što će ti pomoći da razumeš moju istinu. I da ljudi, znam da vam možda deluje kao da je Google ovo loše preveo, ali ovo je zapravo ono što je napisano. Tako da ili ovaj haker bio jako loš sa gramatikom, ili je baš namjerno iz nekog razloga želeo ovo ovako da napiše, bez manje više ikakvog smisla. Ispod toga nalaze se 4 navedene stavke koje, ako mene pitate, nemaju veze s vezom, zato što su njihova značenja skroz različita. Ali u suštini, pod 1 piše nemoj da pokušavaš da menjaš ništa. Pod 2 misli samo o sebi. Pod 3 piše ruke. I to je to bukvalno, a pod 4 piše gotovo gledanje sa znakom upitnika na kraju. Iako je lako prevesti šta sve ovo znači, značenje iza svega ovoga još uvijek nikome nije jasno, kao ni meni, ali naravno ako imate neke sugestije o tome šta je haker zapravo ovdje želeo da nam kaže, obavezno pišite dole u komentarima, jer bi bilo zanimljivo da možda na neki način zajedno dođemo do rješenja. Na sljedećem slajdu stoje 2 kraće poruke. Na prvoj piše za ljude koji ovo gledaju poludeće, a ispod toga piše onima koji nemaju noge, tačnije na ruskom beznogim. Ujedno i reč po kojoj je ceo ovaj incident dobio ime, zato što je na neki način bukvalno bila najupečatljivija. Na sljedećem i posljednjem slajdu se susrećemo sa najviše teksta, tačnije imamo 2 kraće poruke. Prva kaže, da li si razumeo, u ovom videu se nalazi sljedeći cast, V1, O5 i U2 koji se preklapaju. Crtica Shim. Shim u ovom slučaju pretpostavljam da su zapravo inicijali ovog hakera. Naravno, ako mene pitate ljudi. Međutim, ako imate neku svoju teoriju o tome šta bi to moglo da znači, također pišite dole. Ali nekako ovo mi deluje kao najlogičnije. Ali šta je ovime Shim zapravo hteo da nam kaže, to mi uopšte nije logično. Ispod ovoga piše, ne postoji ništa zlo u tome, ali može biti strašno. Nakon što si gledao, svakako osjećat ćeš se srećnije. I sve u tvom životu i u tvojoj daljoj budućnosti će biti lepo. Tvoj prijatelj. Da, kao što možete da vidite, ovaj creepy haker je kroz ovu čudnu poruku zapravo probao da provuče nešto pozitivno. Tačnije, poruku o tome kako će nama koji smo imali dovoljno hrabrosti da odgledamo ovaj video zapravo biti lepo u životu zbog toga što smo to uspeli. Možda on u stvari na neki način zbog ovoga pokušava da pohvali našu hrabrost ili nešto slično. Ali naravno, ako mene pitate, mene ovo nekako podsjeća na one komentare na YouTube-u koji su bukvalno željni pažnje i onda napišu nešto što vas natera da kliknete show more, gdje piše kao ako lajkuješ ovo imat ćeš 10 godina sreće. Nadam se da znate o kakvim komentarima mislim. Naravno, kako god bilo, ova poruka je svakako creepy, kao i ceo video koji se krije iza nje. I definitivno postoje drugi načini na koje ovaj haker mogao da nam poželi sreću u životu, a ne kroz ovakav video zbog koga ćemo imati doživotne traume. Šta vi mislite ljudi, šta se zapravo krije iz ovog videa i da li je ovaj haker ozbiljno bio poremećen ili je samo na neki način želeo bukvalno da istraumira ljude? To i vaše teorije o tome šta se sve ovdje u stvari dogodilo obavezno mi pišite dole u komentarima. I hajde da zajedno napravimo diskusiju o tome šta se ovdje zapravo dogodilo. Ok ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu, ja se nadam da vam se dopala, ako jeste ne zaboravite da ostavite like, share, komentar i subscribe i naravno ne zaboravite da kliknete na zvonce kako bi vam stizale notifikacije za klipove koji će izlaziti u budućnosti. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi ljudi, a do tad pozdrav!